يا نساء النبي لس من يأتي منكن بفاحشة خدا نخواسته اگر چشم کسی یک سبکین کاری که عزت و شرف حسابا توهینی ببید ناشر و ناجائزینی ببید سر ظاهره وران يضاعف لها العذاب ضعفين هر چیزی که ناشر و الله حکمان خلافن چشما کسی اگر ایپن بکن اگر عادی مردمان کسی عذاب یکی گوڑ شما دوسری عذاب شمارا پر یکی تنبیه کنگ نبی يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا وإنكار بالله آسان وعمي بما عادي بانا دا بشار ومن يقنط منكن لله ورسوله وهركسي كي چشما فرمان برو عاجز ببيتو تی رب ديما منوگر ببيتو اطاعت کنوک ببيت وتي ربه وتي رب رسوله وتعمل صالحا ونيكين كار بكن يعني الله حكمان سرع پایبند بوگو کار کنگو وتدارگه جهد مهنته فکن وقتی که نؤتها اجرها مرتين دوسری اجری ده اودا که خدا مکن کمی و کوتاهی و گناه سرزد بود عذاب دوسری ادا اجر دوسری واعتدنا لها رزقا كريما ای پہ میں شیخ زالانی واسطہ فرمان کن من تیار کرتا و جریدہ کرتا ایک روزی برکت دارین و شرف دارین با عزتین روزی چونے رزق چونے چاگر دیتا آئین دیگ بھی چونے پھیمی آئین دیگ بھی کریم عزت و شرف دارین رزق و روزی اور مردوں میں جند شرف و عزت چه اندازے بھی ای آیت امہات المؤمنین الشان و الشرف پا امت ظاہر کن کہ شما ماتن کل امت سیاہ و اسپیت مسلمانے دور و نزدیک مسلمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دورہ بگرتا آخری دہر دور و زمانہ گانی انسانے مسلمانے تمامی نانی ماتن آئینی ای درجہ و شرف عقیدہ و ایمانہ و تی دلیتا بدار وآئینی واسطہ کہ اللہ کلام نازل ہوتا ہے وانکا آئینی بابتا کسی دلیتا ہا یک اللو گشی ہاں سے گوڑا آدلی نہیں آیک ڈونڈے یا نساء النبی لستن كأحد من النساء او پیغمبر لوگ بانو کا شما معنی وہ ہر کسی ظالبو لیا برابر میں بھی ہر کسی پیمان ہے شما یعنی چو ایدگی مسلمان زانا نہیں شما چونکہ اللہ رسول شرفند پا امت کل مردم شما ہمائی طرفا کہ نام گرگ بے تو ہمائی نام آئے آہم شمارا اللہ رسول نزدیک لیکن تو قرار ان اتقیتن بلے شرطی کہ شما تقوی دار بے اللہ و اللہ رسول ناراضیہ پہریز پہ کرے فلا تخضعن بالقول وتی گپ و خبران گم اجنبیان ضعیفین و نزورین و دلمانگی مکرے یعنی چوشے خبری مکنید کہ شما آئینی دیما چاہوتا ہے یک قسم عاجزی ہے وہ یا یک قسم ہنچے خبری کہ دومیا ہوتی طرف دلگوش بکن ای پہ میں خبر چوشے خبری مکنید کہ کس یہ دلے تہا کہ مرضی ہست آئی پا گناہی تمہکار بھی ہاں قلنا قولا معروفا شرعی خبر بکنه
सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमाइन वती शरई मसाइल निबाबत हतमन बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा खिदमत ay masale just को पर्दे पुष्ट रहनुमाई राशोनी शुरू وقرنا في بيوتكن وتلوغان لتهمنن ولا تبرجن التبرج الجاهلية الأولى